بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميدوس بدل كلي تهوريها كودنا تجويد جه آفلا وله كيال دين مرتكا ميدو جه فيلا وله كي إظهار جه لغوي معنى وتبهوي معنى كي أي فعل كرو إظهار مي عربي باهين إما بس تبه بها معنى كوري ما معنى كي فعل كرو den idharuge istilahi mana nuwata tajwid ilmuga idharuge maane ki ei akuruge makhrajun faalu kurume miharo mi slide balalimas tikudin furutamanus ala gannar meena ma bondiga do meena waska ekivegen mi slide uga emme faahaga faaluwan eni ek mi ma bondi do tafaatu echkan anem faaluwan eni oriya kudin salagan ma bondi. Okay, එහෙම කොමකස් ඉල්හාර් මේ කියන්නේ එයි ෆාල කුරුම. එහෙම තජ්වීද් ඉල්මුග ඉල්හාර් මේ කියන්නේ එයි අකුරුගේ මඛරජුන් ෆාල කුරුම. නිසා ඒ කොම්මේ අකුරවියස් මඛරජුන් ෆාල කුරාකම වයිනම එයි ඉල්හාර්. දැන් කුර්ආනුග ඉල්හාර් වා අකුරුත ෆාල කුරංජෙහි අකුරුත ෆාහ කුරවේ ගොතකි ඒ අකුරුග ඔන්නාන සුකුන් ලියෆා fennan onna liyefa misalaka minha nunu gebe sukun liyefa wa tarakahum mimu gebe sukun liyefa fenna nishanek gota bala fiyamun qur'an liyefonna iruga me onnani sukun liyefa ei faalu kuran jehe akurta huwa yuhyikum yuh hage sukun liyefa kum kiyar mimu ge sukun liyefa mi faalu kuran jehe akurta al lamuge sukun faalu kuranje ema lamuge sukun liyefa ar raage makhraj raage sukun faaluwan ema faalu kuranje akurtahuga mi honnani qur'anuga sukun liyefa istawqada sin sukun taw waw sukun faalu webado ema qur'anuga hamayken idhar wani ki nun sukun ekanye nune ehen akurtavs makhrajun faalu qur'anama ewani hama tajwid ilmuga idharakash එම දෙන් හිඟා බලම නූන් සුකුනා තන්වීනු ගවැදුන් ඉල්හාරු කුර්මකී කොබෑක අසුකුම් වෙගෙම්වා නූනා තන්වීනු කවායිදුන් ඉල්හාරකී කොබාහෙ අසුකුම් වෙගෙම්වා නූනෙ නුවත තන්වීනුගේ ෆහත කරුගේ අකුරුතකුන් අකුරෙන් ඈම නූනුගේ මඛරජුන් ෆාලු කුරුම මෙකියනී නූන් සුකුනා තන්වීනු ගවැදුන් ඉල්හාරු කුරුම එම නූන් සුකුන් ෆාලු කුරුම එයි konga kurtake hamza ha ain ha ghain kha mi karuge akurta ema nun sukunegge fahata kuriya kannunge nun sukunuge fahata karuge akuren asiyamun e nun sukun faalu koggen kiyuma ei izhar kurmaki nun sukuna tanwinu qawaidu ehema misalaka balamahinga nun sukun min ali nun sukun mitanga faalo koggen kiyani e kiwegen nun sukunuge fahatan oti hamzaen asa karuge akore ehema mebunani mi nun sukuna tanwinu gawaidun mi izhareke min ali azabun alim tanwinuge fahata hamza ama nun sukun faalo koggen tanwina ki foroi fonna nun sukune ehema azabun nun faalo koffa alim azabun alim nigota den haya balar kama minhum nun sukun faala ko fa minhum wajhatun huwa nun sukun mitas faala ko fa minhum ehen no kiyana wajhatun huwa ehen no kiyana nunu ge makhraju ge jassaf nun faala ko fa mi halatu kiyana nge دمت عينك يا مثلا فمن عفي مثلا ونون رجل فعل كف عين فمن عفي باي فرق ودين سكون مثلا من عفي اهنك يعني نون سكون فعل قراني قلقلا ويجنوان فمن عفي ميغوت شيء عليم نونو مخرج مادو كلاني مادو كلا فعين الدان من حيث حايا
من حيث نون سكون فتحة من حيث مخرج السافة رغدا حيث دن حيث نون مخرج السافة حايا hame gota ghainu min ghislin mi waragina kudina nun sukun ba min ghislin me gota nun nettigen daadaba mitanu gas nunu ga makhraj ga madu kolla rangala faalu koffa ghaina dani min ghislin zawjan ghayra khay min khairin min nun faalu koffa min khairin qiradatan khasiin ehma nun sukune no tanwinu ge fahata karuge akurta kun kure akure karuge akurta ki ei hamza ha ain ha ghain kha mi akurta ehmitanga mewti lembatum bondifa akhi haka ilman hazahu ghairu khasir akhi hamza haka ha ilman mi uriya kalimege feshumuga mina akurta mi idharuge akurta ki ei hamza ha ain ha ghain kha mi akurta nun sukune no tanwinuge fahatan asiyam nun faalo kuran jehene nun sukuna tanwinu qawaidun idharu kura goi nunuge makhrajuga du jessum fahu gunnaga minwaru ituru kurumaka nula gunnaga minwaru ituru kurumen neti idhar kuran jeheni misalaka minhum ehin kiyafiyamu eran oti min oti nunu ma boda gunna ituru wefdo ehen nokiyane ehma gunnaga minwaru ituru kurumaka nula manaki makhrajuga hama jeher minhum nunuga jehifa nunuga gunnevre itura gunna digunu qur'an ituru kurmen neti ehma waquf kurmaka sakta kurmaka wala hutti gennuwana misaka min hum ehn sakta wegen visnuwana min kiyafa neewala visnuwana adu kendigen visnuwana min hum guligen annam wan nge den tashdid kurme ves oy gennuwana misaka minhum min kiyafiya mera enani tashdid ge ada do edani hame gota minhum ehne visnu qalqala kurme visnu la nun faala koggen kiyun ei idhar kura gotaki nun sukuna tanwinu gawadu idhar kura sababaki nunuge makhraja karuge akurtahuge makhraju duruima idgham nukuret manaki en nukureveti nge emkomekas mi filawaluga tikudin khulasa kon engemvi idharuge lugawi maneki ei faala kurunkan istilahi mana ei tajwid ilmuge mana tajwid ilmuga idhar kurmaki ei akuruge makhrajun faala kurunkan den nun sukuna tanwinu qawaidun idhar kurmaki ei sukummegemma nune no tanwinuge fahata karuge akurtakun akuren ama nunuge makhrajun faala kurunkan den nun sukuna tanwinu qawaidun idhar kurani kihinekkan ei nunuge makhrajuge dujassafa gunnage minwaru ituru kurmen neti nuhutta adi aduwes kandanula adi tashdidavva gota baruwes nula hamay gota nunuga makhraj jassafa duwes nukolla faalo koggen nunu kiyum ei idhar kura gotaki idhar kura sabaki makhraj durima karugiya kurutaka nunuga makhraj durima ada kurum emme fasih gotaki nunu faalo koggen kiyunka den idharuge akuruta tikudinegen wan ei hamza ha ain ha ghain kha ummid kuran mi filawalum mesti kudinnan malumat ke libigen diyakama adi idhar qur'ane goik forihamen engigen diyakama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh